Phinde ngibingeleleke ke babukeli lapho. Cela niqhubeke nje bafethu ni subscribe bafethu ni join ni support futhi bafethu kumkhanya kude. Ejele ke bafethu kuyagwazwana ke kuyaliwa futhi ejele. Gwazwane zona ngisho izisebenzi sizodwa nje phakathi endlini ejele. Kusuka isidumo kufika ubaba nezinduku ezoshaya abantu. Shuthi la kwenzakalani ke la kunomfana owayisuka kwenye indawo esemkhanya kude ngapha ezoboshelwa ngapha ngakuthini. Uma eboshwa lo mfana ufika ewodini le esikuyona kukhona ama28 khona ama26 sishiyana ngemngceleke lapha kunento okuthiwa isemnqamlezweni la esayihlangane khona i26 ne28 yabo bebonisane ukuthi ngoba bona phela bazala ungeleke jana ubaba uPaul Mambazo indoda enkulu kunathi sonke ke la umakhwezi uqobo ngoba bazalwa baboyedwa nje kunendawo abaya kuyona beyobonisana njengensizwa zandawonye ukuthi indoda amadoda uma ijele sebujike kanje siyayenze kanjani. Shuthi kwenzakalani nofana kwakuthi uLawrence igama lakhe wayiboshela irape ithikithi lakhe lalibhalwe times 3 kwi-rape. Shuthi ingane wayirape iphindelela kwaze wakathathu. Uma eboshwa lo mfana uyafika la ejele ufica thina ke fika ehlale nathi ke la ejele ngapha kuma28 shuthi kunomfowethu wangakubo omaziyo uyezwa lo nto le uyamazi hayi ukuthi nje mhlawumbe umsusela phansi noma uyamazi nje kusuka wakhe ukuthi uLawrence akaba isibongo bebefunda naye esikoleni yabo. Shuthi afoneke lo mfana simfonise thina la sithe Lawrence awufonele ekhaya ubashele ekhaya ukuthi abeze bezokuvakashela la ejele bekubone. Shuthi afike ngempela uma walo mfana mefika uma walo mfana afika anikeze lo mfana i200 kagwaye Stuyvesant amnikeze nogwayi laba bashipile ama-aphula yabo umuntu mekuphathele nje ukudla ejele. Uma emnikeza lo mfana afike ngakho ke lokudla la kuthini. Uma efika lapho usezonqawa omunye wabafethu oyi28 ongahlali naye khona la endlini kodwa. Uhlala nathi lo mfana ebuilding sezonqawa umuntu oyi28 usemphuca ogwayi umphuca yonke lento. Athi umfana kuye cha no lezi zinto ngiphathele nabo umalume ngihlala nabo kuyibona abangifonisayo abangenzisa yonke into uyithatha kanjani lezi zinto na hayi lokuthi hayi phela nathi sigebengu la ejele nathi yabo la ejele nathi sigebengu hawu umebulo rento thina simlindele ehleli phansi sirelaxile phela uthi hayi umfana uziphathele ugwayi yonke lapho sanasho umfana uthi hey ugwayi uthathwe lo wamalume lo sithi uba lo malume amkhome hayi kulungile mfana kithi akunankinga ngoba uthathwa uyena akuna stress so mthola ubaba uzolivala washe belivala ubaba elakhe kusami ngo2 ngoba phela ubaba uyidlozi walivala ubaba ngempela lakhe ngo2 uthe umelivala ubaba ijele lakhe la sahlangana ke sayesinqamini noba bengiqalile ukukutshela ke embuwela ukuthi kunendawo ekuthiwa isesinqamini indawo ekuthiwa isesinqamini lahlangana khona ke thina nama28 ngoba singama26 sathi masifika lapha esinqamini ke sagibela lokho ekuthiwa sagibela ngoba thina sigibela amahashi bona bagibela imbongo noma besinqamini yabo sagibela lona ihashi ke naselemhlophe ke sibheke khona esinqamini lesi. Masifika lapha esinqamini yafika le ndoda ugazi yakudlala isikhumba phansi yakhuluma yasho athi sishanganisa sitshela ke thina ukuthi indoda amadoda la kwenze ukuthi nokuthi sesithathele ugwayi wethu la kanje ngoba sithathele lo gwayi wethu siyawudinga hayi ukuthi futhi siyadlala ukuthi siyawudinga siyawufuna ke kahle ngoba owethu hayi shuthi ke kube khona ukungazwani ke ngoba vele phela nabo ungeleketshana nonongoloza kaze bezwane vele from the start kodwa babengabandawonye nathi singazwani ke nalamadoda lawa ke ngenxa ukuthi athathe lokwayo wethu ngoba manje ugwayi ngoba usukubona ngale usuhenye into manje yabona awusasiyona lento esibiza ngathi nesithi ifolishi yabo akusasiwona ugwayi uthina lo subiza ngabona sebeubiza ngendlela nabo ayithi sisuka lapho uthi hayi madoda ayikho ngaphandle izogcwala izinhlamvu noba manje nina shuthi nina niyasithathela la ejele nina nizeke ukuzosithathela phela nina la ejele into zethu niyayithatha nina sengizeni yabo hayi makuvuka ekseni ke phakanyisa isandla ama request nama complaint singaphakamisi thina kubaba sirelaxele stedele igazi singamtsheli futhi ubaba ukuthi kunenkinga ekhona khona umuntu othatha ugwayi kanjani yabo silinde ubaba ukuthi ubaba masezophakisa
ekuseni siyasilinde isikhathi sokuphakwa ke thina la esayisenze khona izinto ke caca ubone wonke umuntu uthi cha lama 26 into ayayenza wathi ubaba ephakisa nje ubaba wayephuma umfana sasimtshelile umfana uthi mfana siyahliphiliza ke manje la manje kuseni mfana hayi noma nini manje kuseni mfana manje nje ubaba umephaka mfana uyashaya mfana kocaca mfana nathi sokuphelezela wayisukuma umfana wayehlehla phindele emuva umfana wayeshalela i28 leli meshalela i28 umfana ushaya ngensabulo ngoba eshaya i28 umfana nathi sasukuma nathi sashaya nathi kwakuyisibhudu eBenny Plaza kwayisibhudu eBenny Plaza sasilahla ikhali phansi sasilala phansi sonke babe singene ubaba ngenduku babuza ukuthi kwenze njani ayi basibulala ubaba ngenduku sangachaza ukuthi kwenze njani basibulala ubaba ngenduku basithatha basise endaweni okuthiwa iseMaclock sasingo accuse sasiba u4 5 ngalofana ongayishaya inombolo nyawo basise eMaclock obaba safeza sahlala eMaclock sathi siyezwa ngakusasa sizokuthola ama28 khona eselinethu avuke nawo ashaya 26 ashaya nawo 26 nawo ubaba futhi obathatha bayise eMaclock kwalandwa ngisho umphathi ke lapho ejele wafika umphathi wejele wabuza ukuthi kanti anisho bafana kwenze njani ema-F yini lenenzile kwakuthathiwe isema-F ngapha emadala wathiwa kwenze njani ema-F yini bafana lenenzile kwenze ngibangani hayi simchazele umphathi ukuthi hayi cha mphathi la sithathele ugwayo sibani kanje lento besenza besenza ukuthi usithathele ugwayo wethu uyasithuma phela nomuntu ngoba sithathele ugwayo wethu kufanele ukuthi usithathele imali thina ugwayo siyawazi Thubani ke bafana ufakazi walokho na sithi hayi thama nanga ufakazi ngoba phela inombolo uyayithi ihamba nofakazi ngisho ngabe khona ngabe ngisho khona kuthiwa khona umaphuza kodwa inombolo isuke ihamba nofakazi noma yiphi ngisho impahla uyitshontshile iba ufakazi ukuthi wena uyitshontshile nansi uyayizwa lonto le shuthi kubaba ke simchazele umphathi ukuthi kwenzeka kanje athi umphathi ayifuni lento esenzayo asibuyele emaseleni sithathe sonke sibuyele emaseleni nawo lama28 lawo bese umphathi yahlukanisa ke ngezindlu abo umphathi ubehlukanisa ngezindlu nje ufaka lapho omunye ufaka lapho omunye uhlukanisa thina uthi ngoba thina ngathi siyalo angithi siyaxabana kanti akazi umphathi uthi hayi ngoba ehlukanisile nje uyayisusa kakhulu kunakuqala uyisusa kakhulu kunaqala sathi sifika kwamanye amaseli safike futhi senza njalo sathi sifuna ukubuyela endlini yethu la behlala khona sikhishelwe nathi endlini yethu senzeni thina safike senza njalo so ngiqonda ukusho ukuthi lana igameko ezenzakalayo siyaphakama thina siphakamele nje ipeni ukuthi uthatha ipeni lami uthi ngibhale ngani esikoleni mawuzothatha ipeni kuphuma isidumbu nje kuphuma isidumbu nje phela chitheke igazi impela kuchitheke ngisho eyinqola amatroli yabo lezi zizosiphakela ngenxa yepeni lami ukuthi uthe fuseke ngimombisa umsunu kaMama ejele mina ngiyakushaya angikuyekeli ukuthi ubaba nje uzongishaya ngiyakushaya ngempela futhi uma kumele ngongomenze unqomo ngoba manje usungithukile ngibiza phathe wegede kaMama nayeza lonto so ejele uphakama ngazo zonke indlela ungaphakama ngokwenombolo uthi enombolweni ngoba laphana kunesiyalo esithi asikudala ongadala sadala inombolo sanquna nonquna zisebe sanquna inombolo sidalile ngathi 6 yayizwa lonto le ukusho ukuthi uzophula umthetho wase 26 kodwa sizo awuzokunqunwa yithini inombolo ebisinquma ekubeni futhi wena ungeke uze unqunwe inombolo vele uzobanjwa yizo lezi insizwa lezi tshela ndoda lento ke ithi iya lapha yabo izona ezobe zikutshela insizwa ukuthi indoda shona lapha ndoda uma ufuna lento yakho nje ibe right ingubo yakhe iqonde shona lapho ke sekuthiwa unqunywa inombolo ke engathi 6 ngoba umaphuzu usekudidikela usephe wabo yona into ezobe isinquma ke leyo yabo so ngiqonda ukuthi mina kuyenzeka ejele ngicele ngingashayisani kuwena ngoba uthi wena uyimina yabo mangacela mina ngangashayisana kuwena senzokutshela mina ethi wena uyimpatha wena awazi lutho lokho ibiza ngisebenza ibiza sosisebenzi wena ngenza njani mina umuntu uthi ngisona isisebenzi ngivuka ekseni ngiyaphakama ngicwalisela wena ukuthi wena uthena ngisona isisebenzi ube nayo inombolo uthi ngisisebenzi vuka ngiyaphakama mina ekseni ngishaya ikhaya bese ngintshela futhi ubaba uthi hayi indoda babeza uthi ngiphakama ile yandoda le
nayo baba ngiyafisa ukuthi Phakame ngilandele le ema-clock siyoxoxa sobabili lapha ezansi ya So the time ukuphakama lezi iboshwa lapha niphakama niphakama akekho walokhuzana bayashona kuyenzeka abanye bashona ngoba awubusambona umuntu mawusubuyile awubusambona umuntu mawusubuyile ngoba wena uyathathwa la uyise ema-clock ubulawa ngamanzi usuku njalo ekuseni uthelwa ngamanzi ngepayipi ushawa ngehawu likagesi uwedwa le eselile yabo njalo ubaba ukubulala ngendungu mecasukile nje ubaba nje ngephosi icasukile lapha libuye lizokhiphela uwisibhongo wena la ema-clock eseli sectionini nje awuyi so sithi masibuya ngayo ema-clock sithi buyele sectionini labantu esuka Phakama ngabo noma wabenza something abasekho awazi noma bashonile awani noma bashonile noma bayisima kanjani kodwa abanye baye bayise kulezi ndawo kuthiwa ise protection la abasuke beyohlala khona ukuthi bangabe besahlangana neziboshwa ngoba nje iziboshwa sesuweza Phakama ngabo kakhulu nje sebezobuya njengembuzo omhlabeni umuntu nefuna ukuphakama nje aqonde kulo yafika shaya kusho ukuthi akukho safe ukuthi umuntu esebake baphakama ngaye aphinda aye kwezinye aphinda ayohlala nani bazilokhu zimncenge njalo lokho zimncenge njalo phela ngomese angithi khona wancengwa ngomese washona wena uncengwe kanjani ngomese wangapha waphila ukuthi wena vele emele lokho esidame sihlaba sihlaba nje uqinile wena yabo ya so igazi into ehlezi ichithwa nje ekejele ya and ukuphakama ke kuhlukene yabo ngoba kuyenzeka uthatha umuntu uthi uphakamile ngenxa ukuthi uthe umethelelwa ukuka ilokhuzana iti walithi bu iti elibilile komunye lo muntu wayo sephakamile uzophakama akwenze ukuthi uyophakama ngabo ukuka lapha kuyenzeka anikhuluma khona lapha ekishini ukuka athi uyaphakela nje ngiphathela ukuthi bhunge iplate ebusweni lona lela ngiphakela lelo ngizolanda la iplate yenye indlela yokuphakama indlela yokuphakama le neti ngithele ngale ebusweni indlela yokuphakama le ngiyakukhombisa ukuthi angushishilizi emva kwalokho unyukela kwenye level ngalokho unyukela kwenye level ngalokho nabo izitingi kusho ukuthi kahle kahle ejele lento enombolo niyahlohlana siyahlohlana lapha mfethu siyaphambili siyebumva lapho siyaphambili lapha kuphela wena nje ngoba ngilanga insizwa nami ngiphelele ngwakithi ngedwa yabo mawungibona wena ngenza into wena into enxele ngehlule mina lofana yofana umncane ngakho kuthi imfanelo yakahle lofanelo ni ifanalo wenza ngani wena uthi ubeze imfanelo awu singekutshela mina indoda yasetshenzwa la 26 yaphambili ndoda shaya ikhanda nawe ubona uzohola thola amagunya kumejele into zakho la kumejele phela ngoba uyashaya inhlamvu ungaholi uphakama ungaholi ungaholi baso bangakubonanga ukuthi usubathe uthela ukuka ngetiye angithi ukubona ukuthi makudlala umdlalo sithi iKaizer nePirates umdlalo omkhulu kuba khona ababukeli khona nomunye umbukeli osuke ephethe iphepha la esho ukuthi hayi cha umkwena uyashova hayi sibanibani hayi uyashova nalapha ke kanjalo ngoba kusuke kuse groundini lapha khona wonke namagunya esikhuluma ngawo o12 yabo asuke ematch khona uthi umatch osuke ematchini khona ujudge esuke lizojaja yabo khona nokuphethela ingubo njengathi sikuphethela ingubo siyakubuka esifuna ukubona ukuthi uzokhala yini ubaba uma sekushaya lapha ezantsi yabo khona no captain abantu abayiqhumile ngabaxhume ngana ukuthi kwenzakalani yabo baningi abafethi bashana ngendlela zabo kodwa ke basuke bekhona inhlamvu yakho isuke imejiwe usuke uzokwenza into emejiwe ezobona wena wonke umuntu ola ngoba wenza lento wonke umuntu ola ukulindele kulamagunya akhona ngithi umuntu ongakulindele uyedwa kuphela ubaba maphuza kuphela ongakulindele kodwa nje thina esila sikulindele lokho ngoba sikulindele lokho thina sibhala phansi siyathika ukuthi hayi manje sibuya lapha ema-clock bafethu imnikeze ingubo yakhe aqoka useyenzile into ukunikeza ingubo yakhe so bayakutshela ke sebakunikeza le nombolo noma isigaba bakunikeza isigaba phela ukuthi usenombolweni vele uzophakama wena ngoba uphakama wena thina sesikumejele sikwenzele khona ucaptain khona bonke amagunya aphelele khona la ejele indaba yakhe ihamba ejele lokho umuntu angaphakama le emthunzini kodwa ngutshela uthe wezivili bazobe bazi ukuthi umthokozisi uphakamile ngiphakamele ko Paul Mokebukebi kodwa ngapha upangeni bazobe bazi ukuthi umthoko wafika waphakama ngala ihamba kanjani indaba ngamafoni ihamba ngamafoni ihamba ngama draft
Oh. Yeah. Oh. Ngoba iboshwa ziyathuthwa emajele ziswa kwelinye ijele. Yeah. So ufike sisho lithi hey ijele libomvu ngapha eKokstad indaba. Hey lo mfana wangayo Richards Bay abazomthuka. Usefezana washaya ikhanda. Ayibona. Ye-Kokstad akwazi ufika. Hayi akaze ngifike ngiyakalekisa nje. Oh, okay. Kodwa nje izinto ezihambayo lezo omadade Newcastle Pietermaritzburg bayakutshela mawushaya ikhanda nje uyaziyo ngisho bethi ube umhlaba yalingana ke. Yabo makushayiwe nje siboshwe sishayile ahlali singazi ngisho nami ngisemnyango ngeke ejele ngiyezwa kuthiwa abantu banoshayile. Ngiyatshela ukuthi hayi indoda abantu usevesane wenza njalo mina hayi siyasebenza siyaphambili madoda. Yabo. Yeah. So uphakama nje bafethe emajele into ekhona. So in order ukuthi nawe futhi ukwazi uhlezi uvikelekile endaweni zokuthi abantu bayaphakama agcine sebephakama ngawe uyivikele ejele. Yabo. Yiba umuntu ocommunicated. Uzwana nabantu mawufika ejele. Yeah. Yabo. Thola abantu bangakini omakhelwane bakho. Uyabona abantu ozoxoxana bazokutshela ngempilo yejele. Ukuthi indoda ejele kanje emkhaya. Zibambe kanje emkhaya, ibambe kanje emkhaya. Yabo. Bese uyawazi ukulalela umuntu osejele umlaleli umekutshela into ukuthi indoda akwenziwa ukuthi otherwise uzolimala. Ngiyabonga.